tunyamwikirite moko hihi no gitutaririe horo watuo kana hihi ni ukionete mundu riu atiri we Miss Kikuyu 2021 2022 guete mirigo yakwa yothe njokete o ikiwari kwanyu na ngikuona Guku gwa kuroria TV jitagwo Jojo wa Kamau na ngwiraga ni kuka Jonjo kama Jonjo gai kuririkania we utarora subscribe kanyamo ka red card kito subscribe hau no kuhinya nawe kogwo uko subscribe ite na muthenya wa muthio tuli urakiona twina mali safi mali legit tuko tukaniriria nake tukimenye no na hihi niki aikoragwo agika tumunyite ugeni guku gwa kuroria TV kwero atia kwega fiu mali safi mali legit kabisa. You look good. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you. Ginya no andona maitho mangi ona ni mato manjage gukorora. Ndogicoka ugi ugu. Kwero atia? Nkwega fiu. Kwa marito maku mundu urakumenyeria mbere kana marito maria waheirwo ni aciari aku wacirwo ni mariku? Marito makwa ni Grace Ngendo Kahuria. Yes. Grace Ngendo Kahuria. Grace niki wikaga? The student at the moment na the runway model. Yes. Ukiuga running model kwe mundu toiguo ni kuga atia tatutaririe ni kuga atia uguo? Runway model ni kuga atiriri ni mundu uria wendete fashion muno fashion ni tagontana gikuyu fashion mundu wendete fashion muno mundu wendete uthaka yani kwa njira nguhi. Na ni ndona wikirite Miss Kikuyu 2021 2022 na wina gown tatutaririe horo wayo? Crown ino ndiokaga kwa njira huthu mundu ni ageragira maingi muno na crown ino njikirite muthenya umuthi tondu ni ndahotire Miss Kikuyu 2021 2022. Yeah. Na niguo kuhotana nyamu ino kana gown ino kana niguo ukorwo we Miss Kikuyu tatutaririe rugendo rwaku rwambiriirie ku? Rugendo rwakwa rwambiriirie ndi back in high school, that is 2016 ndari form 3 niguo twari na contest ya Miss Mirithu Girls kuria ndathomagira. Okay. Na ngeimage gukorwo the winner Miss Mirithu. Ngeuka tuge contest Miss Ndeia. I'm the reigning Miss Ndeia sai. Tugicoka tugithie Miss Glamour ndari first runners up. Miss Kikuyu last year's edition ndari second runners up. Last year bado Miss Kikuyu finest ndari second runners up. Na nirikirege na Miss Kabete did I handed over my crown last year. Okay. And now Miss Kikuyu 2021 2022. Wow. Na hihi ni gukorwo kihotana kana gukorwo ugika maundu maya motheri ni kaundu kari ku inspire ga gukorwo ukiuga ni nyinda gutuika Miss Kenya, Miss World maundu ta macio? Ni nyendete mundu fashion na hena ni role model wako uria tumaga ngina nyende maundu maya fio ni Michelle Obama toni supportaga talents ya andu muno. Yes. So you as Miss Kikuyu hota kana oplanity atia kana ni mubango liko wina guo mwaka uyu? Dina foundation ndirenda kwambiriria although ndira me launch egwitwo the Blue Apple Foundation. Iyo ni ya kudeal na vulnerable people na ku grow talents ya andu. Niguo ukorwo wi model andu mugaga no makorwo wi muthaka ngiuga guthakara no amenyera ndirauga kitu yani mali safi na hihi gukorwo kwihakania na indo cio ciothe kuri weta tutariria atiri for you to win any event kana anything gukorwo wi model what does it take? Gukorwo wi model you just have to be confident about yourself. Self esteem yaku ikorwo very high tondu gukorwo model ti undu muhuthu. Yes. Na riu kwa ndagika ino hihi your DM ikihana atia na ginya kuria uikaraga adi chuo turn up kana response ya andu ihana atia? Andu ni maingihete muno DMs. Sukuru bado dicokete ndirari attachment. Ni hindi gucokereria riu my last year. Yes. So urathomera kothi iriku? Thomagira social work and community development. Yes. Amenya andu matiramenya social work na community development ni kuga atia? Ta mataririe. Social work na community development idiraga na andu vulnerable, especially the community, ku grow community. Na anything else? No. Yani ithuĩ tũndiraga na community. Yes. I believe all mundu ekaga ni ukoragwo na tumathina tukoragwo kuo
for you miaka yothe ukoretwo thiini wa modeling ni ugereire hihi kana ukoretwo na mathina ukoretwo ukigerera onoko hena mathina onoko ti maingi muno no the main challenge ni gucaria attires ici cia modeling like ni wira gucaria creative wear ni gukorwo na themes in modeling events ukerwo theme ni tau elimination of drug abuse no nginya ukamap na kindu withondekere we kindu kiria gikuonania ona umira haria stage ni ri ni ukuonania ni drug abuse ora eliminate yes ta last year's edition ndekirite beer cans nicio ndathondekete ta nguo yakwa ya creativity na challenge nyonaga hihi ikoragwo kuno ni wafisaga challenge with the so called men challenge tinene uguo to nie ni hotaga kuhandle mean kuhandle explain more kuhandle ni yani na wa control nie ni hotaga kuma control they don't control me I control them so wahotire Miss Kikuyu na ndona ni Miss Kikuyu 2021 2022 ni uthikagiriria nyimbo ni nyimbo iriku endete guthikiriria hindi ria uri nyumba ni nyendete muno guthikiriria nyimbo cia mugithi hoi mugithi na si bongo ndiwe niki no nie nyendete mugithi muno ndika ni undu ndikire mugikuyu nyendete mugithi muno tatuhundirie rwimbo rumwe ruria we rwa mugithi ruria uwi tondu ndaigua nginya mururi ukiri naguo ru ndiru ni rwao nigereti by the go search na ndiwe yani ndiwe ni rwao na ruinagwo atiriri ndaimire gwitu maragwa nguite mirigo yakwa yothe njokete oikiwari kwanyu na ngikuona ndaimire gwitu maragwa nguite mirigo yakwa yothe njokete oikiwari kwanyu na ngikuona ndokite kwanyu maragwa ungiheo chance ya gukorwo ugituika vixen kuri aini atatu kwina Samido kwina Kamoko na kwina DJ Fatso na wa mwisho tuongerere Tony Young ungida agutuika vixen video-ini yao kuria cio ndakwira ana ngenda gutuika vixen wa Tony Young ni rwimbo ruriku rwake wendete muno nyendete rwimbo rwitagwo gaka kairetu ina gaka kairetu mami ne kadodori kero matawa irimo wa boy gakuete tawa jiko wa sansiko niru ndiro wega no niru kuringana nawe who is a good husband material nigiuga according to me ni mundu uria kwendete mundu understanding no muno muno how love tondu hena love maundu mothe moka merehete ndona kuna tunyamu ikirite moko hihi na ugitutariria horo watuo kana hihi ni ukionete mundu riu atiri we Miss Kikuyu 2021 2022 tunyamu toto twi moko-ini ri tutire na any meaning iyo no uthaka tu ukiuga urenda kuga atia gwiciria mundu mugi ni aramenya mundu mugi ni akumenya no tutire no yani ni uthaka tu koguo aria mari DM ninge timo kigie muno and now what do you expect from you now in the next 2 years 3 years in the next 2 years 3 years did I expect gukorwo ndi handu hanene gukira haha tondu maundu no kahora did I expect gukorwo ndi handu haraihu ta Miss Kenya ndigutigira haha tondu ndatuika Miss Kikuyu nginyire hau ningwenda guthiathia handu haraihu na hihi mwaka uyu nugukorwo hihi kana warikia contest ndocokaga kuo ringi asa ndicokaga kuo ni angĩ rĩu mokaga na ni hand over the crown rĩu event ino kana ino mwari andu igana twari contestants 21 yes na you're the person uria wakenirie judges wina ma bio sawa nitacokia ngatho nyingi makeria hihi mundu aragubatara kana mundu urakwenda angikunyita ku Facebook jitagwo Grace Kahuria Instagram its_Kahuria yes na ndukuhana namba ya thimu asa mabe majarie kwa ihinda riri hau thank you muno ni gwitikira kunyitana na ithui na twae kwendereria mahinda mega na in maybe you're the next Obama Michelle Obama na kamenya gikuo giakwa ni kuga Michelle
Thank you muno mwirori wa Kuroria TV muthenya muthe tugukinyia hau tukoranageria Anna Grace no tondu akana ni Miss Kikuyu 2021 2022 aiko wina kiheo hau kihana ta kia Grace umodeni ndugagikue ngoro makiria witikire kwihinya na kwiyumiriria amu rugendo ni ruraya na ni kwambiriria turakiambiriria tutiri turagikinya ni ndi mundu wa tutututututu na ngwiraga ni kukaa chonjo kama jonjo nginyagia next time ririkana gusubscribe gushare na gucomment ukimere peace na ukimainire rwimbo ruria wendete pio pio tukirikiriria bongo rwimbo rwa bongo rwimbo rwa bongo ni ruriku ngai mwathani ruria uinagira mundu waku riria auma wira anogete na ukamuruta ndire mundu nyinagira ruria wainagira kana ruria bangite ukamuinira uria bangite gukamuinira no ngarwa gikuyu ina Waihoa ria ngoro ni menyereire riri waku ni ta njata kĩangaga ta ime rĩa rũcinĩ ngirĩte ngwĩciragia toro ndathiĩ ngakũrota wĩ wakwa nĩ ndecainĩire ngũtũrĩrie wendo